Что? Працягваем? Мы про грамадзянскую журналистику говорили, не говорили? Ну, насамрэч, это было модно некалькі гадоў назад, такие вот выбачэнні, як грамадзянская журналістика. В принципе, я не асабліва даю им веры, бо всякие моды приходят и проходят, але разом з тым ёсць пэўныя такія рэчы, пра якія варта верыць. Калі вам будзе цікава пачытаць пра гэтую грамадзянскую журналістыку, вам будзе спасылачка, там ёсць некалькі асаблівасцяў, хто можа быць грамадзянскім журналістам. Ну, по ідэі, это может быть любой человек, які захацеў напісаць тэкст. І зараз інтэрнет дае такую магчымасць без асаблівых такіх праблемаў выпісаць свой дом. Але звычайна журналіст працуе таму, што яму за это плоцяць заробак, ці ён спадзяецца атрымаць грошы за сваю працу. Грамадзянскі журналіст піша не таму, што яму загадалі напісаць, а таму, што у яго ёсць пільная патрэба, унутраная патрэба гэта зрабіць. Ён бачыць нейкую несправядлівасць, ён бачыць нейкі канфлікт, пра які ён хоча напісаць. Што праводзіць такую мяжу паміж прафесійнымі журналістамі, якія хочуць быць аб'ектыўнымі, якія пішуць у тым ліку і пра руцінныя працэсы, всякія рэчы. Грамадзянскія журналісты пішуць пра тое, што іх хвалюе, і ім складана быць аб'ектыўным. Блогер можа быць грамадзянскім журналістам? Можа, у тым выпадку, калі ён не піша пра нейкае дзённікавыя такія рэчы, пра сваё асабістае жыццё, ён піша пра то, што хвалюе грамадства. Вось. Один з вядомых прыкладаў грамадзянскай журналістыкі, які перайшла на прафесійную аснову, Omni-News. Яны вот так вот збіралі інфармацыю, якая была нецікавая прафесійным медыа, і аказалось, што калі яна сабрана была ў пэўным месцы, апрацавана, то прафесійным медыа яна была цікавая. Гэты праект стаў нават прыбытковым. Яны, ну зараз там ёсць і англамоўныя версіі, рускамоўныя версіі, проста не будзем перабіраць усё гэта. Яны рабілі акцэнт на гіперлакальныя навіны, навіны, якія не цікавы нават мясцовым СМІ. Але разам з тым, у выніку ім робіцца цікава. Тая самая гісторыя па Ласі можа быць цікавая нават нацыянальнасці. Чаму не? Ну, пра блог вы ведаеце, што это такое? Некалькі рэчаў, і, дарэчы, вельмі раю, каму цікава раскруціць свой блог, ці прапрацаваць з кімсьці, як карпаратыўны блог весці, кнігу «Разговор дороже денег». Яна ў мяне ёсць у друкаваным выглядзе, но в інтэрнэце яна плавае піратская копія у адкрытым доступе, хаця гэта не ёсць закон. У гэтай кнізе распавядаецца, як піаршчыкі з аднаго боку зацікавіліся блогерам, як з дапамогай блогінга пачало мяняцца успрыняцце буйных таких гігантаў, таких кшталту Microsoft. Можа, памятаеце, гадоў 10 назад былі вельмі актыўныя в інтэрнэт-кампаніі супраць Билла Гейтса, над ім здзекаваліся, называлі там летней сатаной, там здзекаваліся з Microsoft, выбіралі праграмнае забеспячэнне АБы, это было не праграмнае забеспячэнне Microsoft, браузер АБы это был не Internet Explorer и так далее. Чаму? Ён воспрымаўся як прадстаўнік такога тлусты кот, які нажываецца на патентах, а астатнія ён душыць творчасці, гэта крейка патент. Чаму? Гэта была закрытая кампанія, якая была сапраўды прыбытковая, шмат грошаў мела, але все ей павінны былі плаціць грошы. Мы не хочам плаціць грошы, а мы атрымліваецца кепскі імідж у таго, каму мы плацім. Яны вырашылі зрабіцца менш закрытымі. Яны ўбачылі, што Apple і іншыя кампаніі, якія былі больш адкрытымі, яны не былі прахадным дворам, але яны былі больш адкрытымі. Вялі блогі, і дзякуючы гэтым блогам іх успрымалі лепей. Ну і давалася магчымасць больш такого беспасярэднага кантакта з аўдыторыяй, бо СМІ ёсць пасярэднікам,
а блогінг дае магчымасць безпасярэдня кантакту. Вось зараз Microsoft уже не ёсць такім вось чорным. Акрамя таго, блогінг дапамагае чалавеку, які разумна яго вядзе блог, заслабіць пэўную нішу. Вось у Беларусі ёсць прыклад прыбытковага блога. Чалавек закончыў вучобу ў медуніверсітэце і на блогінгу, на сваім блогу зарабляе болей, чым Happy.ru. Ён піша всякие забавные гісторыі, што адбываецца з пацыентамі, дае парады, як паступаць, спрачаецца з нейкімі калегамі. Гэта падабаецца аўдыторыі. У яго шмат рэкламы. 6 хітоў блогінгу. Гэта ўзята з дадзенай кніжкі. Лёгкасць публікацыі, гэта не складана рабіць, не трэба мець свой сайт. Доступнасць, доступна ўсім. Сацыяльны характар, гэта и по распаўсюджанню социальных характеров, и по доступу, и по закранутых темах магчыма. Вірулентнасць распаўсюджваецца хутчэй нават чым праз інфармацыйныя агентствы. Это вы можете заўважыць, напрыклад, гісторыя з выбухам у мінскім метро у Твиттере была праз некалькі хвілін, в агентствах праз некалькі гадзін. Магчымасць эдыцыравання, то бок з дапамогай RSS-тэхналогій, гэта можа быць звязана з залежнасці таго, гэта знаходзіцца в ЖЖ, там, на блогерс і так далее. І яны всіх взаимозвязаны могуць быць. Все, забываемся, што трэба мне не дадаць. Якую карысць праследуюць стваральнікі блогаў? Мне ёсць што сказаць. Кроме меня не мачу смотреть, ничего не кажут, правда, бывает то, что им кажется не завсёды. Чымсьці я хочу мець адносіны з аднадумцамі, і гэта сапраўды зацягвае. У выніку оказывается любая самая маленькая группа людей, якія не могуць знайсці, допустим, у сваім горадзе ці вёсцы, ці дзе заўгодна аднадумцаў, знаходзяцца аднадумцы ва ўсім свеце. Аказваецца, што яны не меншасць. Таких людей много, это зручно и для самооценки, и для понимания относин. Я хочу распаўсюдзіць свои погляды, это так само лежит на поверхне. Я хочу принадить СМИ для своей проблемы, чтобы звярнуць увагу. Я хочу паўплываць на фармаванне грамадскай думкі. Я хочу лабіраваць свой інтарэс, я хочу зрабіць грошы. Вось прыклад чалавека, які здолел притягнуть увагу СМИ до проблем. Евген Литкович. Ён хворы на цукровый диабет. Ему жыццёва необходимо карыстацца малатлустым кефиром. Был период, калі гэты кефир знік, и он пачаў писать. Он написал про отсутность кефира. И он звярнуўся в разные организации, написал, что разные организации написали. Люди звярнули на эту увагу, пачалі абмяркоўваць, тэма вошла в топ. После этого незалежныя СМИ написали эту проблему, после этого державные СМИ написали эту проблему. Потом это трапило на державный телеканал. Недзе паміж гэтым депутатские запыты зрабілі некалькі депутатаў. Потом з'явіўся кефир. В принципе, не заўсёды можна такую паспяховую кампанію правесці з дапамогай блогаў, але можна. І, в принципе, яна нічога не каштуе. Калі паглядзець, вот зараз бясконцую такую бітву за беларускую мову вядзе Ігор Случак. Ён піша ва ўсёй установы і другое, што яму напісалі. И потом еще малюю мапу, где, оказывается, белорусская мова признается в установах, где признается двухмовие, ну и так далее, и так далее. На какой мове переважае справаводства. Это у значнай ступені формалізм, але разом з тим це притягує увагу до проблеми, ну і воно нічого не коштує. Ну, варто завсёды думати, що можна, що нельга писати у блогах, бо магчымы і працоўны канфлікт, калі вы адкрываеце нейкія таямніцы сваёй працы. І такія сітуацыі ёсць у тым ліку ў журналістыцы, я не такіх гісторый ведаю.
людям приходилось оправдываться, затирать посты и так далее, и так далее. Бо чоловік зараз у схвилюваний, він пише, як незадоволений своїм редактором, працедавцем, який він черствий, тупий і так далі, і так далі. А потім працедавця або сам, або з допомогою добрих людей читає. Крім того, виникають часом таємниці, які не треба, як ведали усі. Это может тычиться неких коммерційних пропановок, неких, откуда куди поступають гроші, ці, допустим, на яких підставах хтось кудись їде, там, де буде знаходитися. Любий фотоздимок, викладений в інтернет, має вероятність виплити в інше місце. Трафік соціальних сеток серед білоруських користувачів. Ну, Google Trends дає можливість порівняти любые сайты, насамрэч. Ну, конечно, коли яны больш-менш маюць некое значение. Так, верхний — это график Одноклассников. ВКонтакте значно был на тем же уровне значно упал, але насамрэч это не так серьезно. Я потом буду чему. Потом у нас іде Facebook, синенькие такие, але это достаточно удалая сетка, бо там шмат журналистов и шмат экспертов. То как в Одноклассниках в основном люди тусуются, и молодые люди переважно. В Одноклассниках не молодые люди тусуются, а люди, яким уже chcą шукать одноклассников, яких они уже купили. В ВКонтакте тусуются переважно молодые люди, які користуються обменом пиратскими видами, пиратской музыкой и так далее, и так далее. И не особливо цікавляться новинами, хотя СМИ спробують присутничать в Одноклассниках, в ВКонтакте. В Одноклассниках так само, але это еще меньше постраховано. В Фейсбуке СМИ присутничают вельми добре, это сетка, з якої вельми шмат переходів на сайти. И Твиттер, там выключно переходы. Вот. И в этой сетке, бачите, амаль по плинтусу рухаются. Что тычется, что здорово с ВКонтакте? ВКонтакте изменил свой сайт с ВКонтакте.ру на vk.com. И тому просто личильники показывают, что это новый сайт. Бо их было ранее два. vk.com был не вельми распространенный такой, маленько користались. И вот зараз он почали користатися значно дуже. Тому вот эта зелененькая заголовка подскочила. И фактично можно сказать, что я на одном уровне. Ось, чим добрий Твиттер? У його самая малая аудитория в Беларуси, але разом з тим він добрий тим, що ця аудиторія вельми активна, ця аудиторія сидить на всяких девайсах, і вона тільки то і робить, що переходить по посилкам. Бо там вельми мало можна написати щось. Малая аудиторія, в будь-якому випадку, вона сама малая. Але переходи, ну, вона дає переходи, вона нічого не коштує, ця аудиторія, тому варто її займатися. От, наприклад, Єврорадіо активно займається аккаунтом в Твіттері, в Фейсбуку сидить «Комсомольська правда», в Фейсбуку, ну, вони по-разному поводять себе, але це дає додаткову аудиторію, нове життя тих же матеріалів. Ну, в Фейсбуку, наприклад, мені зручніше зайшов там на ось цю ленту і одразу бачив там ось ці мети, там які новини, там раз на цікаво на Кубані прийшов, там де «Комсомольську правду». Это есть одна проблема. На нас зваливается шквал информации, нам тяжко не використатися. Facebook дає можливість, щоб люди, які лічаться нашої референтної групи, ті, кому ми довіряємо, поднимали некие спосылки, дякуючи тому, что они лайкают. И она поднимается. И тому вот это плюс, який нам корисний. Мы уже читаем то, что все пора нам читать. Але вот это есть свой минус. Мы можем таким чином не убачить свежее. И оно может быть свежее со спознением на 1 хвилину. Але оно забито теми параянными и подаванными спосылками. В Твиттере мы это не звук.
Таму ёсць плюсы у тым варыянце, проста трэба паглядзець, што карысна вам ці не карысна. Перакрыжаванне аўдыторыі СМІ і сацыяльных сетак. Гэта Геміус Міша Дарашевіч зрабіў па просьбе Малішэўскага, такі вядомы блогер, ну і вядомы насамрэч журналіст. Комсомольская правда, Facebook 67% перекрыжевания, LiveJournal 51%, ВКонтакте 31%. Что это значит? Классно. Может работать аудитория больше в Фейсбуке, чем в ВКонтакте. Добре. Але аудитория по колькости ВКонтакте все равно будет. По процентам, бо ВКонтакте просто людей больше становится. Атрымліваецца меней, але само по себе много. Але мы бачым, што значная доля аудитории «Комсомольской правды» присутнічае в Фейсбуке и ВКонтакте. Тому, в принципе, трэба мець на увазе, што гэтая аудитория перакрыжоўваецца. І людзі паглядзелі вниз па ссылке, нейкім чынам пакарысталіся Фейсбукам, пакарысталіся ВКонтакте. Чым карысна LiveJournal? Вельмі часто рассказывают про то, что вось-вось все помре, LiveJournal уже зачиняется, банкротовал, падает аудитория. На самом деле, не аудитория падает LiveJournal, а расте аудитория інших ресурсов. LiveJournal застається. У него есть свой плюс. LiveJournal и, допустим, Twitter индексуются пошуковиками, а Facebook только титульная сторонка. Коли мы хочем, как нас пошуковик легкий знаходить, нам корисно присутничать у LiveJournal и Twitter. А в Фейсбуке нам корисно как люди. Это уже низшее споживание. Белорусские новости 52% там, 53% там, 45% там. Практично все совпадает. Ну, Хартия 58, 49, 57. Ну, фактично отрабатывается, что все совпадает, кроме нашей Нивы. У нашей Нивы самая социализованная аудитория оказалась. Она сама по себе маленькая, не вельми великая, але 80% сидит в Facebook. Значит, наша Нива повинна вести серьезные информационные кампании в Facebook. То повинен быть специальный человек, который будет забавлять аудиторию Facebook, потому что за людьми разговаривать. Их это есть? Не. Але там сидят журналисты нашей Нивы, которые с усими спрашиваются, про нечто говорят, але они не тянут бренд нашей Нивы. Они вельми редко ссылаются на свои материалы. Хотя, это могло бы працаваць. LiveJournal як ва ўсіх, и ВКонтакте та самая история, на активно сидеть ВКонтакте. Рекомендации поведения аккаунтов в социальных сетях. У среднем компании бренды, только не информационные компании, робят одно поведомление в день. Это вот верхний график. Там бывает более, бывает менее, там бывает 2,29, бывает 0,44, так поглядеть. У средней медиакомпании, только в СМИ, робят 7 поведомлений в день. А чему не более? Что? Много сильно? 7? Много будет сильно. Да? Юрист не читал тоже. В ленте просто вот подобно источника, да, и дальше да. Ну, у даному випадку оговорка йде про заходні СМИ. Или брать постсоветскую простору, Комсомольская правда робить для 40 повідомлений Ну да, и так далее. связано там Facebook. То бок яны атрымліваецца, заваливать, перекармливать аудиторию. А РБК сколько? РБК, да. Можно. До чего это приводит? Не хочется читать. Люди отписываются. А коли нечто будет цікаве, то мои сябры все равно лайкнуть, и мне нравится. Ці корисне это СМИ? Не корисне. То бок, коли люди, вирусный маркетинг, коли працует, коли люди сами затягивают в свои сетки спосылку, то это добро.
А вось самому выданню зашмат рабіць спасылак, вельмі часто прысутнічаць у сетцы, это не так карысна. Бо ёсць мяжа, вот эта мяжа на сегодняшний день оценивается в 7 поведомлений в день. Разом з тим ёсць выданні, у якіх чалавек сидіць на ганарарі, на зарплаце. Яго працадаўца хоча, каб ён працаваў поўны працоўны дзень. Эффективность не неоднакова. Як правило, калі вы разместите меньше за 2 поведомления на тыдзень, вы не будете заниматься своей аудиторией достатково, люди забудутся. Но, отповедно, то, что вы змарновали намаганне на то, как сделать это 2 поведомления, значит, вы их змарновали. Калі вы разместите больше за 2 поведомления в день, калі вы не існы, вы, как правило, губляете силу. Вельмі мало, допустим, у магазина, там ці у завода бывае падзею, про якія можна так вот актыўна распавядаць на працягу дня. Калі іх няма, то, напэўна, про іх не трэба распавядаць. Я не паленаваўся і паглядзеў прысутнасць агентства France-Presse у Facebook. За тыдзень. Зелененькое – это опытание. Facebook дает машинность ловить опытание, это ничего не каштует, только подумать опытание. Видео – это такое желтенькое. Червоненькое – это фото, синенькое – это текст. Ну, як бачим, насамрэч, все это вагаецца, часам бывае синенького болей, часам бывае меней, чаму? Да, есть еще. Вот. Калі ёсць сапраўды цікавыя для аўдыторыі ў Фейсбуке навіны, то пра іх пішуць, калі іх няма, навошта іх высмактваць пальцам. Разам з тым мы бачым, што відэа дастаткова шмат, асабліва напрыканцы тыдня. Як вы думаеце, чаму напрыканцы тыдня больш відэа? Цикл узнікае, тыднёвы цикл, калі падводзяцца вынікі тыдня. І на падведзенне вынікаў тыдня вельмі зручна пагаварыць з нейкімі экспертамі, ці там яшчэ з кімсьці. Акрамя таго, на выходных звычайна бывае нешта відовішчнае, што можна зняць, там нейкі канцэрт на вуліцы, там нейкія запусканні кітайскіх ліхтарыкаў у паветра. Не ведаю, што-небудзь такое цікавае, што відовішчнае, што можна здымаць. А пытанне тут прысутнічае адзін раз. Гэта можна рабіць штодня, але у дадзеным выпадку гэтага няма. Я поглядел на реакцию аудитории. И оказалось, что основное, что присутствующее в аккаунте в Фейсбуку агентства France-Presse, это комментарии и лайки. Лайки самые распространенные, конечно, а комментарии люди спрашиваются между собой. Что от этого мое агентство France-Presse? Лента поднимается, вот эти способы пройти, спрашиваются, поднимается вверх. Все классно. Другой момент, стваряются новые тексты. Это добро. По-третье, я не бачу реакцию аудитории, на якую можно реагировать к ним самим. Тобто я не бачу, что эта тема запатрабаваная. На яе трэба звярнуць увагу. Памятаеце, мы глядзелі фільм пра будучыню. І вось там таксама звярталі ўвагу на тое, як колькі чаго было запатрабавана аудыторыі. І гэта працавала. Так. А все остальное губляется на фоне, вот все, что мы разглядали на минулом слайде, губляется на фоне лайков и комментариев. Так. Важны в социальных сетках особистый подход и важно говорить на той мове, на якой говорить в этом асяроддзі. Вось, напрыклад, не ведаеце, гэта патрабуецца кантрактам Інтэрфакса, але усе, каго я ведаю, супрацоўнікі Інтэрфакса, вядуць свае аккаунты в Твиттере и рассказывают, у тым ліку, не только про особистое жыццё, особистые переживания, як яны выгуляли собаку, там, типа, фарбовали волосы, а про то, чем они занимаются. Вот. Вероника Тризна. С приходом Прокоповича устные рекомендации Нацбанка по ограничению курсов 4000 не отменяются.
Не спасылка ідзе, а спасылка ідзе на матэрыял інтэрфакса. Ёсць аккаунт в Твиттере інтэрфакса беларускага. Там цячэ ўся зводка і ўсім яна цікавая. А вось ёсць людзі, якія сябруюць канкрэтна з Веранікай, якая з кімсьці спрачаецца і так далее, і так далее. Вось яна написала такой человечей мовой, а что написал Интерфакс? Нацбанк Беларуси не отменил устную рекомендацию по курсу доллара в обменниках 4000 источников. И так далее, и так далее. Вот здесь правильная вина. А Лена цікавая. Вероника рассказала, представила эту вину человечей мовой. Это працуе. Ну, гэта заходнее даследаванне, магчыма, оно не зусім адпавядае рэчаіснасці. Facebook забяспечвае 56% контенту, якім дзеляцца карыстальнікі ў інтэрнэце. Twitter 4,8. Ну, ладно. Ну, вось гэта вам зусім не бачна. Раскажу, што тут ёсць. Аккаунт і на СМИ.ру, які цікавы праект ёсць в інтэрнэце, і ёсць аккаунт Facebook. Ведаеце, што гэта за ресурс, так? Не? І на СМИ, і на Пересорок это ресурсы, якія робяць агляд заходній, не только заходній, замежнай прэсы для России. Яны перакладаюць тэкст. Причем часткова яны перакладаюць гэта самі, часткова перакладаюць за дапамогай аўдыторыі. Аўдыторыя вельмі часта не перакладае штосьці, яны толькі правяраюць, адпавядае рэчаіснасці. Важный момент, что дают социальные сетки для журналистов. СМИ мусят быть бессторонними, вельмі бояться зрабіць ахвярамі інфармацыйных маніпуляцый, таму сведчанні, якія падмацаваныя фота ці відэа, даюць магчымасць атрымліваць рэальны малюнак таго, што адбываецца. Вось мы, калі рабілі пра ласёў, убачылі, як все з Твиттера взяли фотаздымак. Это зрабілі СМИ. Мы не ведаем, не правяралі, ці сапраўдны гэта фотаздымак, але, в принципе, гэта магчыма, гэта працуе. Ёсць больш сур'ёзныя гісторыі, калі абмяркоўваецца, хтосьці кагосьці біў ці не біў, хтосьці штосьці взрываў, не взрываў. Гэта, калі ёсць відэа, то вельмі важна ёсць. Больш за траціну беларускай інтэрнэт-аўдыторыі выкарыстоўвае YouTube. Гэта дастаткова важны факт. Гэта прыкладна 38% охопа інтэрнэт-аўдыторыі Беларусі. Это значит, что сайт YouTube может быть больше зручный для тех, кто хочет разместить видео, как оно трапило до аудитории, чем некоторые іншие пляцовки. Это не значит, что нельзя користаться там Яндексом, іншими пляцовками. Ими можно користаться. Але в Беларуси вот зараз вот такие тренд, что больше користаются YouTube. А отповедно есть большая вероятность, что MySense вместе там свой аккаунт, когда вы представляете певные СМИ, организацию, и выкладывать видео там. Люди будут подписываться и знаходить. Так. У нас есть несколько ток-шоу на YouTube. Ну, вот европейская кухня нечто апошнім часам вона заглохла. А вось безумныя чаепіці Ліпковіча і Мацкевіча яны працягваюць здымацца, наколькі я разумею. Я не упэўнены, што гэта пераўтварылася ў нешта такое, сапраўды стала як ток-шоу у сапраўдным тэлебачанні, хаця знята дастаткова якасна і цікава, але яно да гэтага набліжаецца. Я это кажу да чаго? Кожны з нас можа гэта рабіць. Не абавязкова мець нават такого кшталту камеры. Можна карыстацца нават з камерай, якая ёсць у ноутбуку, і рабіць нейкія прадукты. Можна здымаць нешта з дапамогай мабільнікаў і іншых прыстасаванняў. І ўжо на гэтым узроўні можна зарэкамендаваць сябе. Тут, канечне, вялікая ёсць аператарская работа, монтаж і так далее, але ўжо заўважана, што падобная кшталту працы мае сэнс.